Yada say yam wa kwa baby mra Adom TV Badwam dwumade ye so na wotwe foforo mu ni adwada foforo awrade asi ama me no mienu yenya mu chefa no de mu ahuru sie fi se ne obi ni ahoden ni ahokeka se de me no mienu ya sori ya bibia ye adwuma no ntimi sro fa wonyame aseda ema no na ye onoa ye otumi ye onyansa enye odin bi enye ho ofe eye onoa ti fama no se be obekoso ahira enye se wode ma ne nti no wo ye dada nenso nipa ya de osayiye na enye de obowo ti fana seda ma no wo ayi bebre ene de amaye me moache e mo akwaba me ne incoming Bismarck akwasinsia watin ene gina ha ene dua no pe e me na me moache e via me joso se bibia boko na so mi metimi hu se boko te se wa kofadie mo aye fedodo ye design na so de say level up the tailor and on nko anso na opama mbo nko ne obi a opama menti e ye money db eh say ya nko na obepam de a ye money db e de booking ni pa de ni bratias ba na otwe fro ni sa na bia fia meka se mo aba mu yes ni wawu ne ne so ni ho emma no enu asema amsofo Reverend Kisapeje kan shemia oh yes waba ya say chia obesere ri di nkomo kama am to akoma o say nyabotrema o destiny no enroshe e de beba o yes emu bi mputu na at age 40 da so high dan and at age 40 wo nware ye at age 40 na wo nwoye age 30 obi ewu age 25 obi ewu wo da so tiase enroshe abrabo ne kra emu bi mpiepia asemba ko kama nto sisi kani bie no motivational speaker orikwa kwa yedwuma embre ne so afia oh nyambe ya mana ye fe correct time ni eni ocheno ye ya sati ye ho time ni ye de na me fi say at the age of 50 or say me sit down kase say Elon Musk na me bie refinery say Dangote Debbie enroshe e bia de kra be che omo sa ebi ade kwa beti team even at age 60 bibia nso yakopon yona wo be my pressure ba me to so na at age 40 na unsi dada bi una abonten de nyame asa una abonten twen nyame nya gidi onyankopon mu se etese dien ebeba edwedfo nso okodwem na so ma mu nyina tiri nkwande amen nyame to super fangu amen mone ton die so ne sa so ti dwomu bi afia bete ase o ti dwomu a tore bi atum se nyaado afo yi saso saa bo bi abenya lorry fa kofie no kore anya bi adi yes bi ato akire rade hu anyina mobo de bi am sori am se rade obi a wo pie ne bia mensi ne yi te rade so be me na sie yi na fe yeso na ade no but wo ba obenya bia ba ye na to ade no ye bom pa ya ma ye business no ne ye bom pa so de mo tidwa e wo ye ho it's true so because nipa no obeto no de koya ade na ade no kwakwa anso aba ontimi mabiem ba wo hia ho no so sales intercession ye bom pa ya ma ye ho ye wo bom pa se rade dum bon badwuma entumpo no na wo bom pa se rade wona eto ade o menche so shira wade ton so shira wo dwedie so wo de koyi a automatically because abrabo de bon e interconnected obi sa enti se na Messi ni enye coastal no bobawe nam se me so be si dan a me fa me coastal ko si dan me hia Messi ni ti Messi ni beto ewrade hira na ne nsa no adwuma nkoso na o kire wasanya bi na asaba beto na me so menye sika na makwa akoto asase na me ba besi na akofro no so nti sika no eni ba bi ye wo ya wo ekosa na asaba be so ti ye mompa so ma ye ho it's true why nyame nkae nyina da se wakaye dada akase ye nso betu anomo ye nya se ye te wo de ensa hye ye demu famu twen se mana be free shraba sore na ade ache sore men na nya ni hafo na hwe sorry wo mom sorry ekure boka ati ase na wa da ho sorry ade ache sore internet traffic nso anche na traffic mu die nyina ye ska ti yankeka ye ho ye mpie ntem ai mo nyame show okay online adomonline.com na nsemu nie na pani bi afa kura no wo ba se nyame ye na drum ne ye fa no a obey mensin mo krache pani wo saudai ese wo behwe se tumi ne bedi ne nsemu a
obema mpuntuo ene nkabomo aye adwuma ewo ho. And I think this time many yaje MMDC you know ho many just ha no mo ye na I don't know, but as at this time no see ye ni say ya obiamra ni enwe wo mo veti wo mo say de ye no the way omo bet say the way ko nya mbaye so kra so vision na ade opeso wo ye no so obanas wantimi amfofele sa ade no wo at a point bi a o see ye ni fu ni emfo oh na is the election na say the ye no because election of MMDCs na bebaso ba quantanes ye du ye say ye partisan na say me ye partisan no ene ma ye fail first one yes we say bi mususu say already uru assembly hon mu a obie ni ba bi obie gina so it's better so be any partisan I think so. Na ya to nipa no so aba na so ogina wo MPPD mu ogina NDC di mu ogina wo CPPD mu a ye won say we gina wo CPPD mu ebi musu fi say da bi local governance system no eni kwase de amanyo sem etete no so the nyan side two person be contest here contest me contemporary makwata makro me ni amanyoko bi otamechi ba hu say the challenges se ko ba se bia wa wu gina na nya wa ban na wo so no a e ho na ya na nti ama adwena ye se ye nya no politics now but I think say ya nya no politics ni yi obi a ye nim say mensi no assembly no mu nipa wei e na nim say obey ade ye mfa no nko na wo say ya ban no so responsibility say bia woni ne party nti wo sabotage no dia me I think that is fair nipa no so ye ade a ye mfa ma no na ye e wo so wonya ban no famu e wo so wonya ye de baboa say nipa ko no e wo so ye de ma no no mo nya adwuma ne kama I said this time manage the way I say obia ye campaign bi down sa beti no mo ko no kura na ho campaign kakra e say benefo na etena so it is a sonne so na aka tre it's a santo ko say ja dem gidigidi enye easy ba so mayi maami bi say one Esther bi efunu asante mampon race na ye brade nyame ya samo ba ya bom pa ye say obi a obeba bi o me ya adwuma ni ye eno ne ye pe enti south da no ade no na we ya rahosam yesem meda akra 13 years ena yakum no wo boko uba adomonline.com a detail no nyina so ewo mu afi NDC Volta regional chairman ena ono so de to members ni nyina anim say yensusu my expectations no enko soro no ni ade ye relax my system ye relax my aban no na de si aban ni so bia no be ye nti eno so ho asem eno no se de kase no ti wo mu no mampani enei eko Kenya minimo on any other African countries mpanifo no ekohia na won edi eye nkomo James Gonu enso so obehwe se akwansrea adwuma meche tourism no wo Volta eno so ebetimi edimu pa no ne nse bebre oba adomonline.com a ho na fo akenkan be me na yehwe pepe ye fa da bokata daily graphic and share asie da sebre akua mo aboatini otosome se na ese waso akufremu eswanse kwawu manhene enti nananso agire samba ho financial and discipline rocks MMDA's 10-year audit reveals 242.84 million Ghana cedis in irregularities. They see financial duntem audit yakwakoyo assembly awodro. Ye won se sika bese over 200 million Ghana cedis. E won kontabu ankoye. E won kontabu ankoye. Won se twa bi so a send them pay so twa won sem se ya semo. If you irregularities na trebe nyene nyina na obi edi sika no. So maybe ye times ye add ye subtract calculation ye but I don't see a better actually to the trebe na ya sem. Anti na ni aka ho. Ni mebi won ma asoma mo bi akwakoto ne nyina na enya receipt. So baba na hotel no ba na be bo ama na so because adwuma bi wo ho a te say multimedia na also one very receipt am be so de ba because I know ne dey bu akonta ne ya say adwuma no bonso de what you say e say hu say ye koya ni ma na ye koya chi sika ya bosumi we ye spend day say ene ye de say na be kan no na be mo to me as a businessman no but me I back because I buy into no ya na ye twifa so sa because at the end of the day kwesi brofo no wakan amayi e be ka kwesi say sa ba when ye sika o ka say ye pa na ye a can say ye su si ye ni sika ka be to me so ya aboa na bibia koso nti we de eni die mo shadow bu also a receipt wo kra no watwe afem because ya nyane kwe see ni wo bede see e hono mumia ni na Pesa White President appoints Pesa White to head SIGA
Ti baby ana Jombo do. Dr. Pesa White they said no akwa share and Daily Graphic no. The Daily Statesman. We are not in banana republic. As Santini says, change of government, not license to misbehave. Just Santini so asem no. Some for say na me to trust him. Say abaya sano. Or say be banana republic. And your man asem will be any ope. Amamra and obo man you ebai. Saban sen no just o man than yebutu. It yen hwe ye ho so eye ho. We rise and fall together. Fatima to edges NPP not to wash dirty linen in public. Enti enka ne aban so afo no hwe amanebo ensemso Fatima to Abubakar Osman Saman for Rutipa so kope MP. Yes. I remember so baba for capacity onkope MP. Your bad ne munyam what side munyam no ya o de kokopra ebebem dia man tini man for hwe ne no ho asenso bu ade. Oh yes fate dia ejo na ka se bio ewiase do bi ahwe ase no asore ente se MPP ahwe ase nti ata no mo hye o ne hwe ase no ye hada abontim obi ye hu se sata na ifi ka no kokoam no be ka no kosi se so osro mother adwobre o but they also catch on the country ho na nyina so no se omusi ewo emonte so mutaka abanso for hwe afisem so na asem na ka so say we take our peace for granted say Ghana asumdwe ne won say be tro me ne dia akro dodo but no be bom ku be si hwe aban no ye oso nim ne woka ma hot ne woka na se ye pa kasa di ku ke bi kra mo wano kra da to ko be si obi ke onu hwane beko bisa bio unsese wo dem ho how de wo yen to go be so onu hwane beko he na no guy 2016 actress back we are nam mire makoti midwa ko hye dem to kwani si amenko na so be si wa ifa why you say ko a grass post stadium and director weba also be say o ge hunye for yere hunye fe ti na so be kono ya unsese wo dem hwe wato TV fra bo wato blue ball bibia wo de ya dia o say wo white o switch no on sa white one the Daily Statesman Daily Democrat and so ADM Dr. Ato Forson assures Ghanaians of Prudent Fiscal Management to say o Mexico se bo hwe ato tunye abebia ewie payom Kwema chief appeals to government over land cartels and police collusion. Eti o hina wo Kwema so na ka say this ni pa bonu fa ba John sense akateso no. At least for bi so hye kire. Ti aban panifo enhwe na otu ho anamo. Nungwa Council 6 action against police back harassment. Ti esi ba sa say ekoso onungwa no. Nanam free fan for say at least for na hye kire. Ti panifo hwe tu anamo. Daily Democrat. The Inquisitor. James Lin government agenda, no deputy regional ministers. Enti mantam so afọ abom no bi no benya so afọ abedechiri. Boy Edu was arrogant and disrespectful. Cocoa farmers ish. Hey, since when? Ba na you. Yanteda. Nene what? Na de asem. Yantes wo bi aka. Ejesi cocoa akafo de kasa say owura Joseph Boy Edu e ka ni panipa no da cocoa boda no. Ne so dwe. Onse ne so dwe. No mu hu bi da. Aban sesan yen na yet. The Inquisitor. And so okay. Editorial. Dr. Tabaklos effusion against Dr. Prempe are just not cool. And okay, kind of Inquisitor say Dr. Nyaho Tabaklo atre krate bi agu. The work at no fagai de na. Mama fa today. Today. Na ye fa enko. Mampani John Ramani mama phone e was saying my appointments are based on merit and competence. Merit and competence. Tiene ye mu amana mu a mo say part ne ma no. Tiene ye mampena kasem ne ko say my appointments are based on merit and competence. Mahama and I can say government gives SHS Health green light to procure essential food items to feed students. Afedi asade scanner my headmasters. So man enkoto enkofara nkwada na duane. No munwa emu eni. Today ene do we ba no pay. Yenya no so no wada wo ma de bonkrata no ne online de si ha. Ene adwoada na otwofoforo mu ni se de bedwam ye no agudie mu nsem beba na health tips aba na ahosepa ba fe nkomo bi bebam
corporate no na fe asemidi kan bam na mpensempensem mu ato so a ko se 95 945 yeah ai na did I say 925 that's a incoming by channels manager sharp and je be content no me e se e kan ntem enti e da se ko so ma fide ni na hanyi free ha je kwaba